Dihang ning ni pajak report ke Bamenta kasni ke Sipoterik April Hajar Arpau. Kabla update kapor prabaji man step. Katkum ke report ni yo iba aspa Sipoteli ki ribet ki dawlanang ke bla syakta hauni COVID-19 na ni coronavirus. Naki aspa Sipoteli ki ribet ki dawlanang santeli kiri ki bla syakta jur hauni COVID-19. Kita kedai kari Amerika, ka Spain, ka Italy, ka France, bat ka Germany. Kini kita kisan teli kiri kibla syakta jur hauni COVID-19. Katkum kani ka report ka bamenta ngiyo i ba kibri kibayo iya kani ka jingpang coronavirus kalakot syaka kan riulak san hajar arspa anyo penyongut. Kibayap kandai san hajar anyo spa san phuwaingut. Kibakot na kani ka jingpang lai lak san phanriu hajar kandai spa arp san ngut. Kibri kibrang don hapdeng kajing syak sumar kalong khatwai lak lai hajar sau spa san phaprangut. Kani kadai ka report na barok kawai ka perthai. Te tangban sipen kan mau katkum ka report ka bamenin ha kapor prabaji step. Lo update ha katuka katanat ka koi ka khya jong ka sarkar India ka Ministry of Health and Family Welfare. Ni yo i ba kibri ki bayo yakani ka jingpang coronavirus kalapoi kemba san hajar nyos pa live sangut. Tihang ning ini apa ka report ka badai menta kasni. Bla update ha kapor prabaji step hakani ka website jeng ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Ladangi khain lang lane khain kalum na barok ki jala bat ki dawlan nong ki bla syakta hauni COVID-19 kalapoi kemba 100,000 saus pa khat arngut katkum ka report ka bamenta kasni. Ki badang don hapdeng kajing syak sumar san hajar nyos pa khandangut. Kibru ki bakot nakani kajing pang coronavirus san spa sangut kantup iwai ibadaina Manipur. Ki bayap shis pa khanap khandangut. Tehang ning ni ape kisan teli ki jala ki bla syak tajur hauni COVID-19 lani coronavirus ki kita. Katkum ka report ba menta kasni hakapar prabaje nyo iba ka Maharashtra ka nangkiw nakajing syak ta jong uniu coronavirus. Kibapang menta kelapoy syaka 6,000 live spa 100 sangut. Ka Tamil Nadu praspa live sangut. Delhi nyo spa arphongut. Rajasthan sau spa 100 langut. Telangana sau spa sapo arngut. Kini kidekisan teli ki jala ki bahap hapo India ki bla syak ta jur hauni coronavirus. Katkum ka report bal update hadu menta kasni ngiyo i sa stang lai teli ki jala ki bidang lai nakani ka klam. Kata ka Meghalaya, Nagaland, Sikkim. Kini kideki lai teli ki jala ki bidang lai nakaklam. Ki bahap hapo North East. Ti habang ngipet yaka jingkiw jinghiar jong kanika coronavirus. Katkum ka report bla update menin hakapor prabaji step. Ngiyo iba kajing yok pang jong kibri ki bahapo India kelapoy syaka san hajar nyospa live sangut. Henry menta kasni kalakiw syaka 100,000 sauspa kat arngut. Katkum ka report bala update menta kasni ka Sipoterik April Hajar Arpau hakapor prabaji step haka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Te tang kini kuble shibun.